Juan mo banta Karina. Shalom. Bapak inan sini ke kelengan nami marang idikepe merbekas. Bersampang deket merlolo ate ngodiri, buiding kita pejumpa ibas acara pepalung ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nderang makdeng ku pesakat kami sukuten keluhanen, mersodip mo kita, asada tong idengani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permaseh ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibagasan tendim simbadia idi, ibas sukutan enda. Amen. Renungan ta si Darien, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, Sisin Sim Pantas. Bagi sinidok latihan simbadia, imosi tersurat, i Yohanes bin 2 ayat 31 so ayat 38. Janah sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat 30 sadaken si mendog. Nai nina Yesus motaba kala Yahudi sienggoga be percaya bana. Mula setia kene mengulakan pedahku, tuhu mo kene sisinku. Kene ale dengan sada kepercayaan. Ibas kenggeluhan enda, lot kala si menjalo privilege barang hak istimewa. Contohna, duka kala si Dea, marang te duka si merpangkat. Duka-duka kala i, boy mersikola, isikola si mermutu. Kala i, boy mengikuti berbagai macam kursus privat. Kala i pe, boy ma meneruskan sikolana, soh mi luar negeri. Beli pe, merbiayam belen. Merkite perdenganan orang tuana, boy sambingo dapat sa kelonggaran ikan menulusi perkerejon. Perkepengen kala ipe nggo terjamin. Nggatingo dapat kala i perlakun istimewa. Kene ale dengan pengantusin kala jauh di zaman Tuhan Yesus menganggap pinempar si Abraham ngo kala i. Selaku pinempar Abraham, imo umat sini pilih Tuhan. Kumernanedi kala i dapatan merbagai keistimewaan barang pe privilege si roh be Tuhan nai. Yesus memeresorami pengantusin si bagidi. Menurut Yesus, pengantusin si bagidi memain kala i murah menjadi hamba dosa. Karena idi mendahi kala Yahudi singgo percaya mendahisa, Yesus mertenah. Asa kalai gelu ibas katani Tuhan, ibas gelu segenep ari. Enda mo menjadi sadakala sisin simpantas. Kene ale dengan jelma gati mengkelemoken hak istimewa barang privilege inggeluhna. Tapi sebagai sisin Yesus, keistimewaan oda pelin terenget kade si kita dapat bai Tuhan nai. Tapi terenget kade si kita bereken mendahi Tuhan. Imo penguwen deket kesetian ta mikatana. Nggeut ngo kita mertuhu-tuhu oda pelin gabe sisin si biasa, tapi sisin sim pantas. Mersodip mo kita. Tolong mo kami Tuhan, asa ulang kami salah mengantusi bakune gabe sisinmu. Pergegohi kami menguwe. Deket setia mikatami, asa gabe sisin simpantas kami ilebemu. Amin. Bagi mo renungan ta si Darien, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan ta si deban kena. Merkite keni, kita karinana nggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo si memasu-masu kita karinana. Juan mo banta, shalom.